hano ndahabona hari imodoka yahapfiriye ipakiye. Ikibazo hano kubona depanage ndabizi ko byaba bigoye kubera ko ni kure. Yari ipakiye ibirayi, avoka. Gira gutya uriya muntu abona inzira. Tubaze abo bantu iminsi bamaze hano. Gira gutya tubaze iminsi bahamaze. Ugomba kujya mu yego. Ko zishobora kuba zarahaboreye. Ngwino. Ikigaragara cyo bahamaze iminsi. Uriya niwe uyirinze. Dore igisiga cyaguye hano. Dore bya macupa navugaga. Chef bite? Ahantu muhamaze igihe kingana iki? Yamaye. Mwabuze depanage? Nyamata ntabo. Yego, noneza. Iminsi 3. Usivuka nizatangiye kugira kubora no guhiramo. Ubuse mufite icyizere niki yapfuye ikisi? Kibura kivuga ko trompete cyarifunguye. Maze kwifungura. None ubwo bituma gisi nayicika. Wari ufite umutandi boyise? Nawe nari ifite. Yamaye. Wari urimo wenyine? Yamaye. Ubu ni telefone gusa. Nayo umuriro washira. Umuriro umuriro wagushira. Yewe data we. Unu gusaba depanage i Kigali uri hano wenyine. Abagiye kuzana pièce yo gushyiramo bari mugoroba. Ubona se uko utumiza ibyo kurya? Ibyo kurya nta kibazo ndabibona. Okay. Izi voka wari uzivanye mu kahe karere? Gisagara? Oya n'izina aho ngaho. Nizo muri iyi mirenge ya hano. Izi zose? Mbega Bugesera ukuntu ikize. Hava dina ya voka yuzuye voka. Ubwo ni muri Ngeruka, Kamabuye na Ruhuha. Na za Nyarugenge na Shyara. Hose ubu wazikusanyije mu gihe kingana iki? Mwarabahamagaye. Okay. Iyo uzigejeje i Kigali uzijyana he? Nzijyanye Gahanga. Hari uruganda ariko? Ntabwo ari zo mu isoko. Ruzikoramo amavuta ubwo. Sindamenya ibyo bakora. Badepoza gusa tukigendera. Na pole kabisa. Ubu umuriro muri telefone kweri. Umuriro washiranye. Ubu natuje. Nta n'umuntu watumye se ngo agusharijire? Umuriro washizemo namaze gutumika ibyo ntumikana ubaraye. Okay. Nta kindi kibazo sigaranye. Kize no kubazanye pièce zo gufungamo. Bari mu nzira. Nta kibazo. Ubwo urasharije abamaze kuyikora. Ndacaginga aho ngiye gupakurura mu ruganda. Ibyo imodoka irapfa nta kintu kidapfa. Bibaho nuko ariko mu ishyamba. Ubu uraramo hano wenyine? Hano haruguru no mu basirikare. Yego. Kandi bararaba patrolling. Yego. Hariya n'abasirikare. Nta kibazo.
wasikaye Okay, nubwo asante. ni umutekano Asante kabisa. Ni umutekano kabisa. nta kibazo ni Yego yego. gusa nuko ibibazo by'imodoka bitabura nyine Nta yoba ni bisanzwe. Ariko kugira ntuza upakiye. Ubu numva ngo kuyikora birasaba ko mugabanya imizigo. oya baragabanyije nta kibazo nta kindi gusa Ibisigaye bayikora birimo. bahita bagifungaho icyo bazana bacomekeho bafunga amabuye ibintu bigiye mu buryo nta kindi kibazo kirimo. Okay. Sawa, asante rero. Ariko mpa nimero yawe da, ntago umuntu ku rugendo wabona ngarutse ikihari. Ariko se kuraba nzaguhamagara washajinze. Ningaruka 07 umunani Mm. 47 Yego 60 kabiri. Yes, umuhanda ugira ibyawo rero. Uyu mugabo waraye umaze iminsi 3 muri rino shyamba, avuga ko imodoka yamupfiriyeho ipakiye voka zijyanye ku ruganda i Gahanga, ariko atubwiye ko hatekanye kuko iburyo ibumoso hepfo haruguru hose ni mu gisirikare, haba hatekanye, bamurindiye umutekano. Ategereje depanage kandi afite icyizere ko umuzigo afite utangiritse. Iminsi 3 voka ziba zitaratangira gushya ziri mu mifuka. Ikigaragara cyo nyine depanage aravuga ati depanage ni ukuyikura i Kigali, ni ikibazo gikomeye rwose.